करू. हरे कृष्णा. सकळे वैष्णव बांधवांक भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हार्दिक प्रीतीन स्वागत करता. देवा स्मरण कोरनु सर्वे गुरुवर्या चरणाक वंदन कोरनु हांगाशीर मालगड्याले आशीर्वाद घेवन सकळे धाकल्यांक शुभेच्छा दिवन आयचे आमी आमगेले कार्यक्रम सुरू करूया. सुरवेक मंगलाचरण सकळ्यांनी मोणीत मेगेलो टुची. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. सगळ्यांक दिवाळीचे शुभेच्छा. हॅपी दीपावली सगळ्यांक. खायत कोण दिवाळीची परा फरबायच परा सुरू जाता. आयचे दिवस बदल म्हळ्यार दामोदर म्हयन्यान तुलो सुरवेची एकादशी 1 तारीख म्हाका दिसता या नोव्हेंबरान तू 3 एकादशी येता म्हणून म्हाका दिसता. 1 नोव्हेंबर 15 नोव्हेंबर 30 नोव्हेंबर. सो भारी लायक आमकां दामोदर म्हयन्यान तू कार्तिक म्हयन्यान तू भारी लायक एकादशी. सगळ्यांनी मुखार छान तो मस्त जणांना भाग घेवपा म्हणून आमगेले इच्छा आसा. तशीच दिवाळीचे द्वादशी कोण ऍक्च्युली दिवाळी हे सुरू जाता परब. हांगा महाराष्ट्रान पुरा वासुबारस म्हणून आचरण करता ती. थोडे दिवाळी विषय सांगता त्यामुळे किती विषय सुमार जण सगळ्यांना काही गोत्त सर. सो दिवाळी विषय 1-2 मिनिट उलयता. आचरण आयच दिवसाक गाय आणि वास्त्र ओटूची हांगा सकाळी पूज करता ती. समुद्र मंथना वेळार कामधेनून उत्पन्न जाल्ले दिवस द्वादशी म्हळ्यार त्या गोमातेले उदारता शांतता तिगेल समृद्धी सगळे आमकां सगळ्यांक मेळ्ळो म्हणून आमी सगळ्यांनी प्रार्थना करूया. आमी सगळे गोमाता म्हणटा तिका तिगे दूध आमी पिताची म्हणून ती गोमाता म्हणून म्हणटाची. तसले एक दिवस द्वादशी. तशीच दिवाळी परबेन तुलो दोन्ही दिवस म्हळ्यार धनत्रयोदशी. धन्वंतरी म्हळ्यार विष्णुलोची अवतारो जावन आशिल्ले देवान म्हळ्यार विष्णू अवतार तो त्या वेळी तो वेळी समुद्र मंथना वेळारीची अशी प्रकट जालेलो. धन्वंतरी देवाक देवतील वैद्य म्हणून अशी उल्लेख आसा. त्या धन्वंतरी देव आमगे सगळ्याले जीवन आरोग्यदायक करो सांग सगळ्यांक आरोग्य दिवो म्हणून आमी सगळ्यांनी बांधवान मागून घेवया. तशीच मागीरचे नरक चतुर्दशी. देवान नरकासुराक मारलो दिवस. त्या दिवस तैलाभ्यंग स्नान जलपूजा सगळं आमी करताची. सगळ्यांक गोत्त आशिल्लेची. ताजे मागीर येता अमास. अमाशे दिवस आमकां परब. ऍक्च्युली अमाशेक परब म्हळ्यार एक दिवाळी परब मात्र. त्या दिवस लक्ष्मी पूजन आनी करता ती. दिवे लक्ष्मी देवे समुद्रा मंथना वेळारीची
प्रकट जाल्लेली म्हणून उल्लेख आसा. हाजे विशयी सगळ्यांक एकूच आसा. धनलक्ष्मी धान्यलक्ष्मीले पूजा करता ती सगळ्यांक हे लक्ष्मीले अनुग्रह जावो, सगळ्याले घरांत धन संपत्तू सगळे अशी भरपूर सगळ्यांक मेळ्ळो म्हण सांगून देवाला प्रार्थना करूया. विशेष जावन ग्रहलक्ष्मी आमकां सगळ्यांक माताजेक विशेष जावन लक्ष्मीला अनुग्रह जाव का. घरची लक्ष्मी प्रसन्न जाल्यार सगळे घरच प्रसन्न अशी. मागीर येता पाडवो. पाडवो म्हळ्यार बलिपाड्या म्हणटाची हांगा कार्तिक महिन्याचो सुरवे दिवस. त्या दिवस बली महाराजांना भुंयचेर येवन पूज घेवचे दिवस म्हणून उल्लेख आसा. मागीर लास्ट दिवाळी पर्यंतचे भावबीज त्या दिवस भयणीन भावाक घरा आपोवन ताका जेवण की उडगीर की सगळं दिवचे दिवस. रक्षाबंधना दिवस भाव भयणीक रक्षण दिता म्हणून सांगून एक आश्वासन दिता. हांगा भयणी ताका प्रितीन आपोवन जेवण उडगीर सगळं दिता म्हणून एक उल्लेख आसा. आता आम्ही गीता महात्म्य म्हणून भगवद्गीता पारायण सुरू करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्यम. गीता शास्त्रम इदं पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनां. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्रात् विनिसृतं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. इति गीता महात्म्यं. कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. आता मी सुरू करूया आमगे गीता पारायण. आमगेले फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग. हेमा पै माताजी म्हणटलीचे 1 to 23 श्लोका. 24 to 46 गायत्री कामत माताजी. हेमा पै माताजी केन्ना आमगेले आमचो स्टार्ट करचे ओपनिंग बॅट्समॅन आमगेले. कॅन स्टार्ट. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सगळ्यांक दिवाळी खातीर शुभेच्छा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो तथा जयमुदीरयेत्. अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगो. धृतराष्ट्र उवाच. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय. संजय उवाच. दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्. पश्येतां पाण्डुपुत्राणां आचार्य महती चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुचेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिबोधश्च
शैवश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध विद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्छै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैव्याभ्यहन्यन्त सशब्दं तुमुलो भवेत् तथा श्वेते हये युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शंससम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतनरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानावेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्तदुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रते हस्तान्
त्वक्चैव परिधयते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रुवतिं च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राजं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैः जीवितेन वा येषाम् अर्थिकाङ्क्षितं नो राजं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राण्यास्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा मातुलाः श्वशूराः पौत्राः शालाः सम्बन्ध्यनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रिये तस्मान् तायिनः तस्मान्नाराः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कन्तं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कन्तं न ज्ञेयमस्माभिः पापातस्मात् विनर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्टम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषैरैतिः कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकैः उस्यदन्ति जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुतम् अहो बद्महात् पापं कर्तु व्यवस्थिता वयं यद्राज्ञासुकलोभेन हन्तं स्वजनम् उद्यातः यदि मा अप्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ओम ततत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा. भारी छंद कोणमळे दोघांनी, हेमापाई माताजी आणि गायत्री माताजी भारी लायक कोणमळे तुम्ही. थँक्यू माताजी दोघांकय. आता नेक्स्ट आम्ही दोन्ही अध्यायावच्या सांख्य योग 1 to 24 शिल्पा हेगडे माताजी, मागीर 25 to 72 श्यामला कामत माताजी. ओवर टू यू शिल्पा हेगडे माताजी. हरे कृष्ण. हरे ओम परमात्मने नमः. द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः. संजय उवाच तं तदा कृपया
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्ये उवाच मधुसूदन कुतस्वाकश्मलविदं विषमेव समुपस्थितम् अनार्यदुष्टम् असर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैबमास्मगम पार्थ नैतत्वै उपदय्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्वक्तो उत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मं महां सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन गुरून् हत्वानि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैतेमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जेय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चेद विद्मा कतरन्नो गरीये यद्वा जयिमा यदि वा नो जयियु यानेव हत्वा न जजीविस्मा ते अवस्थिता प्रमुख दात्र राष्ट्राः कार्पण्य दोष प्रहरत् स्वभाव पश्यामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः यस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममाप अनुष्यात् यशोकमुषोणमिन्द्रियाणाम् अव्याप भूमाव असपन्न रुद्धं राज्यं सुराणाम् अपि शाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेश परन्तप न योत्स्या इति गोविन्द युक्त्वा तोषीणं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्री भगवानुवाच अशोच्या अन्वशोचन् स्वं प्राज्ञावादांश भाससे गतासूंच सून अगतासूंच नानुशोचित पंडिताः न त्वैवाहं जातु नासं न त्वं नीमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्ववायमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शान्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाहिनो नित्य तन्न तितिक्ष्व भारत यं न व्यतीयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःख सुखं धीरं सोममृत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्त स्वनयो सत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वविदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कर्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्यज्यस्व भारत यं येनं विन्ति हन्तारं यश्वैनो मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं यं येन मजम् अव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णासि यथा विहाय नवानि गृह्णाति
नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ताप्यो न शोषयति मारुतः। अचोद्योऽयम् अदाद्योऽयम् अक्लेदो शोष एव च नित्य सर्वगतस्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपहर्येते न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्यादि युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम्। अत च्वेतमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणाद् अतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादां च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तष्टादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृते निश्चयः। सुख दुःखे समये कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं प्राप्स्यसि। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमानं शृणु बुद्धा युक्ता यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्टिता वाचं प्रवद्यन्त विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्प्रते
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धुर्विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समदावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितदिं किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत् किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृह वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रान् अभिस्नेह तत्तत्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिताः। यदा संवरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यत्सिन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानेन्द्रियश्वरन् आत्मवैश्वेष विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिर अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावविमांससि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामी कामी। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चरति निष्प्रहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। ओ येषा भ्रामी स्थिता पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। हरिबोल माताजी बारेला ऐकून म्हणले शिल्पा हेगडे माताजी आणि श्यामला माताजी
आमगे रेग्युलर रेसिपीज आनी लायक करून मेळ्ळी दोगांनी आतां दोन्ही अध्यायो आमगेलो जाल्लो आतां आमी एक साना एक ब्रेक घेवन महामंत्र चॅन्टिंग आमकां हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्टिंग आमकां शिकोवन दितले जी हिज ग्रेस संत गोपेश्वर प्रभुजी हांणी आमकां चॅन्टिंग शिकोवन दितले जी कोण आतां अशें महामंत्राचे हें करता तांणी व्हिडिओ ऑन दवरल्यार भारी लायक आशिल्ले. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू. हां, ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जय. तर आज रमा एकादशी निमित्त आम्ही सगळे हांगा आसा सगळे भक्त. तर सगळे भक्ताक मागेले दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. तर जे फर्स्ट टाइम जॉईन करत आसा त्यांच्यासाठी हांव एक टाइम रिपीट करता आम्ही चॅन्टिंग कशी करता. सो मंत्र आसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आणि आमगेले बिट्स जाता ते बिट्साक 10 एक महामंत्राक आम्ही एक जे माळा आसा ते 108 बीट्स जाता. सो आम्ही हे मंत्र जे म्हटले ते आम्ही 108 टाइम्स आम्ही रिपीट करचे. आणि हे इंडेक्स फिंगर एका इनऑस्पिशियस फिंगर म्हणटा. हे आम्ही युजली तुम्ही पळयल्यार आपल्याला श्राद्धाक अशी हे फिंगर आम्ही यूज करता. सो दिस इज इनऑस्पिशियस. सो आम्ही बीट्स मिडल फिंगराक दवरचे आणि देन थंबाक एक मंत्र म्हणजे पुश करचे मुखार एक मंत्र म्हणजे पुश करचे. सो हांगा तुम्ही पळयलें हांगा एक होड 8 बीड्स आसा ताका गोपी बीड्स बी म्हणटा. सो थंयसून स्टार्ट करचे आणि मदले बीड आसा दॅट इज कॉल्ड कृष्णा बीड ते आम्ही धरचे थंयसून एक महामंत्र आम्ही स्टार्ट करचे. तर आम्ही स्टार्ट करचे पहिले आमगेले मन के हांगा थंय हे विचाराक ते विचाराक गुंतले राबता. तर म्हणून आम्ही पंचतत्व मंत्र फर्स्ट म्हणून स्टार्ट करचे. ते जे नाम अपराध आम्ही करत आसा ते नाम अपराध चैतन्य महाप्रभू ते भगवंताले कृपाळू अवतार आसा तांकां आम्ही प्रार्थना करता की आम्ही लक्ष दवरा आमगे लोकांक आणि म्हणून ते कसले करता चूक जालेले ते आमकां माफ करता क्षमा करता. सो वी विल स्टार्ट विथ पंचतत्व मंत्र. तुम्ही म्यूट करून मागले तुम्ही चॅन्ट करचे रिपीट करचे आता. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. आम्ही थोडे स्टार्टिंग थोडे स्लो असे आणि ग्रॅज्युअल आम्ही स्पीड वाढूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री नाम जय, हरिनाम प्रभु की जय। थैंक यू ओवर हरे टू यू कृष्ण माता जी, प्रभूजी. थँक यू फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी माता जी, हरी बोल. हरे कृष्ण. बरेला ऐकून नಮ್ಗೆ सांगून दिले अनंत धन्यवाद प्रभूजी तुमका. हरे ನಿಮ್ಗೆ कृष्ण. ಟೈಮ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಮೇಲೆ तुमका क्लासेस म्हणून एक्चुअली तुमका गिवच का म्हणून. यस माता जी, हरे थँक यू माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आमगेले चॅन्टिंग झाले. आता नेक्स्ट आम्ही एक दामोदर आरती एक करूया आता. पण त्यांनी तयार केला पळय त्यांनी व्हिडिओ ऑन करून तांगेले हे दाखोवेत दामोदर आरती आणि मधुपती गोपीनाथ प्रभूजी हांनी दामोदर अष्टक म्हणटली जात. हरे कृष्ण ऐकत असलाय. वय वय ऐकत असतो. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गौरीव्रजमाननं यशोदाभियोलोकलाधवमाना परं दृष्टमाद्यन्ततो दुदण्डं मुहुर्निद्रायुग्ममृजान्त कराम्बोजयुग्मेन साकङ्कनेत्रम् मुहुःश्वासकम्पत्रिरेकाङ्गकण्ड शिवग्रीवं दामोदरं भक्तिवन्दम् इति त्रिस्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाह्यन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तचित्तत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं नामोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं देव पूर्णदगोपालबाला सदा मे मनस्याविरास्तमिहान्ये इदं ते मुकाम्बोज माद्यान्तनीलरतं कुण्डलैस्निग्धरक्तश्च गोप्यम् मुहुश्चुम्बितां बिम्बरक्ताधरण्ये मनस्य विरास्तां लज्जनाय नमो देवदा
प्रभो दुःखजनाभिमाना कृपा दृष्टिवृष्ट्यादिदीनं वृतानो ग्रहनिशमामग्नमेघाश्रितदृष्ट्या कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वा त्वयमुच्चितो भक्तिर्भजो कृतं तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो नमस्ते स्तुभामि स्फुरदीप्तिधामे त्वदीयोदराय विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्तलीलाय देवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामीश्वरं श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा मारे ऐकून म्हणले दामोदर राष्ट्रक प्रभूजी तुम्ही चंद झाले आरती सकळाले भारती पै माताजी सखी चरण माताजी गायत्री पै माताजी घरकडे मग बाबाल नाव विसरले गायत्री पैल धुव चंद कोण आरती केली ग्रीष्मा हा ग्रीष्मा वय वय चंद कोण आरती केली देवा तू भारी चंद कोण केले हरे कृष्णा हरे कृष्ण देवा सगळ्यांके धन्यवाद भारी चंद झाली आरती आता मी अगोदर रेसिटेशन वापसाने कंटिन्यू करूया आता तिन्ही अध्याय स्टार्ट करूया कर्मयोग 1 to 22 मीरा किणी आणि 23 to 43 डॉक्टर कामाक्षी किणी आणि अवसने धुव ओटू मंडलीची ओव्हर टू यू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोके अस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं
नैष्कर्म्यं पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवशा कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजाहो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर पुरो सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवो अस्त्वयिष्टकामधो देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरम् अवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मो भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते
मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम् इमा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम् आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम् धूमेनाप्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः
एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि अशस्त्रं महाबाहो कामरूपं दुरासतम्। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. सो स्वीट कितलं चंद कोण म्हणले दोघांनी ಒಟ್ಟು एक स्वर रे भारी चंद कोण म्हणले मीराकिणी बाबू आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजी भारी चंद कोण म्हणले अशी खुशी जाता दोघांना म्हणतना आम्ही एक जीएसटी हांचं एक अशी एक सिरीज काढलेले की परंपरा हस्तांतरण म्हणून म्हळ्यार आमकां आमगेले तो संस्कार आनी अशी आमगेले मालगड्यान पुरो दाखोवन आमगेले ते हाण दिला आणि ते मुखार पावोवचें आमगेलें काम. सो अशी तुमी दोग जाणां ओटू बसून म्हणटना अशी त्या उडगार सायल म्हाका भारी खुशी जाली. चंदकोन शी वॉज व्हेरी मच एनक्रोज्ड इन चॅन्टिंग. खुशी जाली रेसिटेशन. हरे कृष्णा. आता नेक्स्ट आम्ही 4 अध्यायावरच्या 4 अध्याय ज्ञानयोग 1 to 21 अश्विनी शानबाग माताजी, 22 to 42 लक्ष्मी मल्ल्या माताजी. हरे कृष्णा. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यास योग. श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्ता मिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तपः स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्या मेवं यो वेत्ति तत्त्वतं तः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते.
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवक्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्य तचित्तात्मा त्यक्त्य सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः सर्वसिद्धवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय चरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविः ब्रह्मज्ञो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्मा समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यानि संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगज्ञो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतः संसितव्रतः अपाने जुह्वति प्राणे पानां तथा परे प्राणपानागति वृद्ध्वा प्राणायामापरायणः अपरे नियत आहार प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृताम्भोजो यादि ब्रह्म सनातनम् नायां लोकोऽस्तयज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानायज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेय सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा ज्ञानपुनर्मोहम् एवं यशासि पाण्डवा येन भूत्या न शेषेण द्रक्षशात्यान्नतो मयि अपि चेदशि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्यजिनं सन्तरिष्यसि यथेन्दासि समितोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानादि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कलेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परसयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्य परं शान्ति अचिरेणाधिगच्छति आज्ञश्च श्रद्धात्मश्च संशयात्मा विनश्यति नायां लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः
योगं संन्यस्त कर्माणां ज्ञानासञ्चीन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं रक्तस्त्वं ज्ञानसिनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सतु इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्ताम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. अश्विनी शानबाग माताजी आणि लक्ष्मी मल्ल्या माताजी दोघांनी ಒಟ್ಟು मेळ्ळो चंदकोन भारी चंदकोन 4 अध्याय मेळ्ळो. ज्ञानयोग हांगा कंप्लीट जाले. आता 5 अध्याय कर्म संन्यास योग दीपा भट माताजी सगळे अध्याय त्यांनी म्हणतली की ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. नेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगो पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. यस्याखे प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्यन् उन्मीषन् नमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियर्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गत्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसि. नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः. न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्त्यते. नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः. अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति मत्परम्. तदा बुद्ध्यस्तदात्मान्
तनिष्ठा तत्परायणः गच्छन्त पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धुतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामे स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रह्यस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसकात्मा विन्द्यन्त्यात्मनि यः सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पृशान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुय्यत्तं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृष्यति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी बारेला ऐकून मळे पंचाध्याय कर्म संन्यास योग बारेला ऐकून मळे आता आम्ही नेक्स्ट संची अध्यायावरच्या ध्यान योग आत्मसंयम योग म्हणतात हाका तो 1 to 24 रश्मी भट माताजी म्हणताली जी आणि 25 to 47 विद्यापै माताजी म्हणताली। Over to you, Rashmi Bhatt Mataji. कृष्ण माताजी हरे कृष्ण। अथ अष्टमोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोत्यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्विघ्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पांडव न ह्यसन्न्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षुर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्मै वा शम कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्ठते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तमोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मना बन्धुरात्मात्मना नस्तस्य येनात्मैवात्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतैव शत्रुवत् जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टाश्मकाञ्चना सुहनित्रा मित्रा उदासीनम् अध्यस्तद्वेषया बन्धुषु साधुष्टपि च पापेषु समबुद्धिर्विशुष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशिरपरिग्रहम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासानमात्मनः नात्युचित्रतं नातिनीचं चैलाजीना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः विश्यासने युञ्यात् योगात्मा विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारायन्नचलं स्थिरा सप्रेक्षास्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्ता आसीत मत्परः युञ्जेनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मध्यस्थामधिगच्छति नात्याश्नस्तस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्शन्नथ न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यथा विनियतं चित्तम् आत्मनैवातिष्ठते निष्प्रहं सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तथा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमां स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यान्नात्मानि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लभ्यां चापरं लाभं मन्यते नादिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन युक्ताव्यो योगो निर्वीणचेतसा संकल्प प्रभवान् काम स्थैकत्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्याद्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलयति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्तथा नियमे तत्तत् आत्मैवावशं नयेत् प्रशान्तमनसं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेने तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते यतात्मना योगो दुष्पापा इति मे मतिः वैशात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट भिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्य चित्ता नायुपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उष्विता शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभं तरं लोके जन्म युधिदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तो योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्णा. लायक कोण म्हणले लक्ष्मी भट माताजी आणि विद्यापै माताजी. लक्ष्मी भट माताजीनं काही किती ओच्चा आशिल पाप जाल्यार हांव थोडे म्हण वता माताजी म्हण सांगून तिणें हें केलें. थँक्यू माताजी, तुमी इतले प्रयत्न करून तांतू भितरय आमगेले रेसिटेशन कोर का म्हणून एक्सचेंज करून घेतले. भारती पै माताजी म्हणचे आशिल्ले, भारी खुशी जाली. सकाळी मस्त उमेदीन म्हणटाची जायना जाल्यार हांव या म्हणून मुखार वच्चा आसलो. सकाळी एकल्याक कॉपरेट करताची ते पळोवन भारी खुशी जाता. आणि विद्यापै माताजी वन ऑफ द ऑर्गनायझर्स आमगेल्या गीता रेसिटेशनाचे. सो थँक्यू. हरे कृष्णा. भारी चंद जाले. आतां एक अनाउन्समेंट करता, मागीर विद्या माताजी टेक ओवर करतलीची. आतां 5 नोव्हेंबराक आमगेल्या ग्रुपांत गोवर्धन पूजा आसतले. तांतू कीर्तन, कथा, पूजा आणि परिक्रमा आसतले. आणि कथा हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी हांणी सांगतलीची. आणि 6th गोवर्धन पूजा आसा. तांतू कथा, पूजा, परिक्रमा सगळे आसतले. वासुदेव घोष भजन संध्या हे आसतले त्या दिवसू. त्या दिवस कथा हिज ग्रेस विप्र सुदाम प्रभुजी हांणी करतलीची. भारी ग्रँड वर्च्युअल फंक्शन आसतले. सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. आतां 7 अध्याय विद्यापै माताजी
करतल्यांची अनाउन्स करतल्यांची. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. थँक्यू. आता 7th अध्याय सांगू यतसची ज्ञान विज्ञान योग. सुगुणा भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सुगुणा भट माताजी. हा सांगता. हा ओके सांगा माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगो. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञानस्यसि तत्प्रणो. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायो खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्. जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय. अहं कृष्णस्य जगत् प्रभव प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये. मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिः गुणमयैर्भावैः देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्. दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः. मायया परुत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते.
प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थमहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञाने त्वात्मैव मे मतम् आस्थित स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवताः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुं भक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितानि तान् अन्तवत्तो फलं तेषां तद्भवत्सल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परं तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुक्षण मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सुगुण माताजी भारी छंद कोण तुम्ही मज्जिला मस्त तुमका धन्यवाद हरे कृष्ण नेक्स्ट 8th चैप्टर वजुचक एक्चुअली रेणुका प्रभु माताजी तशी सॉरी तांगेलो अण्ण गेल्लो काही सो त्या निमित्त तांकां वजुचा जाता ना म्हणून सांगितानी रेणुका प्रभु माताजी तुमगेला अण्णाल आत्माक शांती मेळो म्हणून आमी प्रार्थना मागताजी हरे कृष्ण त्यान देखून 1 to 14 माया माताजी वाजित आसाची मागीर नेक्स्ट 14 to मागीर हांव कंटिन्यू करता हरे कृष्ण माया माताजी हरे कृष्ण अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम
अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनलोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगं सहस्रान्तां ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्रगमे प्रलीयन्ते तत्र वाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्रगमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मास्तु भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तसनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षरयुक्तः समाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्ता लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रातिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति न पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे अक्षरब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण हरे कृष्ण. थँक्यू माया माताजी. लाईक छंद कोण सांगली तुम्ही. हरे कृष्ण. थँक्यू विद्या माताजी, तुम्ही छंद कोण सांगलाय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट 9th चॅप्टर सांगू येता सची शिल्पा माताजी. हरे कृष्ण. शिल्पा. हरे कृष्ण. अथ नवमोऽध्यायः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राज्यगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखां कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानपुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेषवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमहीश्वरम् भूतभ्रून च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमां कृत्स्नम् अवश्याम प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशामोगकर्माणो मोहज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यन्तश्च दृढवर्ततः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रो अहममे वाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम् पीताहमस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यं पवित्रम् ओंकार रुक्सां यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृणां युतश्रुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहम् अर्जुन.
त्रैविद्या माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्राप्तयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनु प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहं भक्त्युपारितम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोसि यत् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेवस्य मनस्तव्य समयव्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा श्वस्वा चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि सुप्यापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमशुखं लोकम् इमं प्राप्य भजास्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यासि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भारी चंदकोन सांगला शिल्पा 8th 9th 10th हा कंटिन्यू चंदकोन शिल्प थैंक्स। कृष्ण कसे हाँ पूरा एकदम 1 to 18 चैप्टर फिनिश कर का। थैंक्स विद्या। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट 10th चैप्टर वजुचा यत्तसचे विभूति योग 1 to 21 डॉक्टर अपर्णा प्रभु यत्तसचे माताजी 22-42 सॉरी भारती माताजी यत्तसची भारती पळत लेखी लेख जत्ता एक कृष्णा तो 10 चैप्टर वजुचा साजी। सो हरे कृष्णा। अपर्णा हाँ अपर्णा माताजी विद्या 10th चैप्टर। ओ सॉरी तू कंटिन्यू मैम 1 to 21 अपर्णा प्रभु असं। हाँ ओके ओके। अपर्णा माताजी यस माताजी रेडी। हाँ हाँ यस कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ दशमोऽध्याय विभूति योग श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो
शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मावजममादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भावन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्वचः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषा लोक इमः च प्रजः एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन यज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुदा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्या मादिदेवमजं विभुम् अहुष्वात्मं ऋषया सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्त्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुर्महर्षस्य शेषेण दिव्यह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्भुविर्लोक निमां तां व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यायात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ न्यासयो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिष्यं रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतम् अस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उष्ट्रेश्रवः समश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्ययश्चास्मि यमसंयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं वृषणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाह चार्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दात्याहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिश्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधाद्रति क्षमां बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्टिनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामाप्यहं व्यासः कविनामुशना कविः दण्डो दमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परं तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अपर्णा माताजी तुमगे दुवेल नाव कसं आहे? प्रार्थना। हा प्रार्थना गोंडी दंडवत प्रणाम गोंडी तुका इतकं चंद करून सांगू का देवा? हा हरे कृष्ण बाकलेचे करतस होता आम्ही एक एक चिकतस तू चिक्कनी गोंडा देव बरे करू मग तुका अशी आम्हाला वाटू बाई सुंडीला चंद करून वाची. हरे कृष्ण गोंडी. हा माताजी तुम्ही चंद करून सांगलाय. थँक्यू सो मच. भारती माताजी तुम्ही बारी चंद करून सांगलाय. तुमका एक पळे तर तुमका दिसता योदा वाहवत कशी वजूचे चाय गुंडी तशी वजी गोंडा. ओके थँक्यू सो मच अम्मा. आमका हॉटाक तो प्रेरण दिता आसा आमका तो शेम जाता. चलो आम्ही आता वजूच्या सुरू करता आणि फास्ट फास्ट. थँक्यू गोंडा. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण अम्मा. नेक्स्ट 11th अध्याय विश्वरूप दर्शन योग समूह सची अर्जुन राव. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण देवा. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्तसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टुपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ह्यैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव च चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यभयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता इति भासरची सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवत्तदा ततः सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्भाषित अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं कलिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ताद् दीप्तानुदार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योर्धमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमेहि त्वां तुरसङ्गा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते तां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवृत्तास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्तानं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवृत्तान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानरसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसुङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विदग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते क्यूहितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां भवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामिनर्लोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं गगनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे समानस्समन्ताद् लोकान् समग्रान् निर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देव वरप्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रदो लोकान् समाहर्तुं ह्यः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ शोलभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समर्थम्
मयेवेते नियतः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव संविसातिम् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमावितिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेहेषु जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादुत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्छावासात्मसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्तभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मेतदन्येन पुरुषपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेन च क्रियावर्णतपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य आम्रलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीर माते यथा माच विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्गमेतं व्यपेतिभिः पीडितमनः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवः ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या तन्मया शक्यम् अहरेवां विदो जना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण देवा एक आता मी राजली मीरगोंडी जन अनेक गोंडी जली आता तू भारी चंद कोण वाजला देवा एकदम फास्ट एकदम स्पष्ट हांव मिगल फ्रेंड भारतीक म्हणशिल्लें तीची फास्ट तीची स्पष्ट कोण फास्ट वाजयता म्हणशिल्लें कितले वागी वाजयत गो तुवा म्हणून तू भारत मिगल फ्रेंडाला कशें फास्ट तू वाजून एकदम स्पष्ट जन वाजयतास। थैंक यू देवा थैंक यू सो मच थैंक यू चवा देव बरें करोना। चलो हरे कृष्ण। नेक्स्ट 12th श्लोक वाजूच्या इतिहासाची भक्ति योग सात्विक नायक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। श्वेता कामत म्हणून नाव असणं हा वे 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 ओके
अच्छा तुम्ही मजित असच पा ओके ना माताजी मिगिल ओके 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 हाँ 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 ओके ओके हरे कृष्ण हरे कृष्ण अर्जुन उवाच नमस्ते मिगल नाव सात्विक आज आज हाँ 12 अध्याय फुल सांगता आता भक्ति योगो नाम 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते एष्याप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्निमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ताहिर्गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समर्थर्थ मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतस मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवशिष्यसि मय्येव अत गूढं न संशयः अत चित्तसमाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोषि मत्कर्म परमो भव मदत्तमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग तत्कुरु यतात्मवान् श्रेयोऽधि ध्यानमभ्यासात् ध्यानात् विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टं सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यता सर्वारम्भपरित्यागी भक्तिमाने प्रियो नरः यो न रष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभत्परित्यागी भक्तिमाने प्रियो नरः समचत्रौ समित्रे च तथा मानोपमानयो शीतोष्णा सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमाने प्रियो नरः यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमाना भक्तास्तेतीव मे प्रिया ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. माताजी कसने चूक जले क्षम कराती ताण पडेल हरे कृष्ण गोंडी चंद्रकन वाजिला चूक आम्ही करत वाचिताना पडेलशी सांगेल माताजी आता. हा हा बाई बा भारी चंदकोन सांगना हरी बोल भारी चंदकोन सांगणे गोंडी तू
आणि तशी मुखारी तशी शीख गोंडा. ओके, नेक्स्ट टाइम अनेक श्लोक. ओके, हा, हरे कृष्णा. देव बरे कर गोंडा. हरे कृष्णा. हा, आता एक नेक्स्ट भारती माताजी हँड ओव्हर करचे पुष्पुडे एक अनाउन्समेंट आसा. सांगला ऑलरेडी माया माताजीन वापस रिमाइंड करता आसा आमकां हे रिमाइंड जावं आमी पळोवंक ना त्या दिसा म्हणून. सो हांनी भगवत पुराण कोंकणी टिमांनी 5th नोव्हेंबराक गोवर्धन पूज करता आसाची. सो पुराजणे तंतु हें घेयाची पळयाची. ती पुराजनाक म्हाकाय नवेची हांवें फर्स्ट टाइम पळयतास हें. सो पुराजन येयाची हाजी हें कराची. इतले चंद कोण करता आसा त्या दिसा कीर्तन आसा, कथा आसा, पूज आसा, परिक्रम आसा गोवर्धना हाजे. सो कथा सांगू येता आसाची राधाकुंड प्रभुजी पुराजनान जॉईन जेवका त्या दिसून. आनी 6th वापस गोवर्धन पूजा आसा, कथा आसा, पूज आसा, परिक्रमा आसा. आनी त्या दिसो वासुदेव घोष तांगेले भजनी संध्या आसा. सो पुराजन भाग घेयाची. पुराजन भाग घेवन हाजी लाभ उठायाची. आमकां इतले लायकोन आनी दितसाची ऑनलायन भागवत पुराण कोंकणी टिमांनी पुराजन भाग घेयाची आनी ताजे लाभ घेयाची म्हणून तुमगेले प्रार्थना करता आसा. ओके, नेक्स्ट भारती माताजी, ओवर टू यू. कंटिन्यू कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. जपा टॉक हा, ओके 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 ओके, सॉरी. मधुपती प्रभुजी तुम्ही अवेलेबल आसाच मॅम. हरे कृष्णा माताजी. बाय बाय. हरे कृष्णा. क्लिअर अस ना? ऐकतच बा. ओके. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्. आम्ही आजी दोन्ही विषया बघे पळोवया. एक कसं म्हळ्यार आम्ही देवाक मनान आपयल्यार देव येतवे की ना हे क्वेश्चन. नेक्स्ट कसं म्हळ्यार जप करतल्याक तागेल महत्व येते कशी एक मनुष्य जप करू असेल त्या लेवलार पावता म्हणून. तशी दोन विषया बघी आम्ही आजी थोडं चिंतन करूया. थोडी हांव एक स्क्रीन शेअर करता. कोणाक कसले आयडिया असो, कोणाक ते ऐकीन असो, मस्त कडे असो, मस्त पॉइंट्स असो तांतू आता फर्स्ट क्वेश्चन हांवें चर्चा करूया. तांतू कसं म्हळ्यार आम्ही मनान देव आपयल्यार देवत की ना म्हणून एक लॉजिकल एनालिसिस एक हें आसा, एक श्लोक आसा. ताजे बघे हांव स्क्रीन शेअर करता, आमकां पळोवया श्लोक कसं म्हणून. स्क्रीन दिसता आसतना आमतू हांव वाचिता. दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमाः सान्यपत्न्यानि पुष्णन्ति तदहम अपि पद्मजा. हांगा कृष्ण पद्मजा म्हळ्यार ब्रह्मदेवाक सांगत आसा हें कशी. हाजे अर्थ कसो म्हळ्यार दर्शन ध्यान संस्पर्शेर. दर्शन म्हळ्यार दिक्कुचें, ध्यान म्हळ्यार मेडिटेट करचें, संस्पर्शेर म्हळ्यार स्पर्श करचें. आतां एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स तांतू आसा. ओके, तर तोगुचे लायना बरें कसं मत्स्य कूर्म आनी विहंगमाः. तर आमचो ध्यान एक आमचो हें हाजें उदाहरण कसं म्हळ्यार एक लिव्हिंग एंटिटीज तांणी कशी तांगेलो ऑफ स्प्रिंग्साक जनरेट करता म्हणून. आतां मत्स्य कसं करता, तो ताका रिवरांत वचून मोठो घालून तरी दूर बसून ताका चोयता आसता. तशी चोवन जाल्या कडे ताका ऑटोमॅटिकली तें ऑफ स्प्रिंग्स जाताय ताका. तशीच कूर्मा तुम्ही पळयनूच का डिस्कवरी चॅनल आनी पळयल्यार कळटा. तें टर्टल वता न्ही का, तांकां भाटी रेन मोठो घालता न्ही तें ताका कवर करून तें भितर वता, उदका भितर वता. थंय बसून तें मेडिटेट करता ते ताजे बरी. तशी तें मागीर ताका ऑफ स्प्रिंग्स जाताय. आनी विहंगमाः म्हळ्यार बर्ड वर्ग तांणी कसं करताय, तर तांणी मोठो दवरलें ताजे वयर बसून ताका आपडताची, म्हणजे ताका टच करून बसताय.
स्पर्श जाता अंतु संगत कशेन दर्शन ध्यान संस्पर्शे मत्स्य कूर्म विहंगमाः स्वानि अपन्त्यानि पुष्णन्ति तदहम अपि पद्मजा तो अंतु ब्रह्मदेव संगतः सिमिलरली डू आई आल्सो पद्मजा मतलब कशिगी एक दर्शन करतानी एक मत्स्य तगले ऑफस्प्रिंग्स जातगी ध्यान करताना कूर्मा तगले ऑफस्प्रिंग्स जातगी संस्पर्शे टच करताना कशी एक बर्ड वर्ग तंका ऑफस्प्रिंग्स जातगी तशीची आम्ही देवालय नामस्मरण करताना देवाल ध्यान करताना देवाल विग्रह पूजन करताना देवाल नामस्मरण करताना देव थंगेत्तामळने ये श्लोक अंदुगुन देवूची ब्रह्मदेवाक सांगता तो मस्त मस्त इंपॉर्टंट जानसने एक पॉइंट ने तो अंतुगुन हमको लॉजिकल एनालिसिस अन देवू सांगत असं ये जाता है एसी जाता है एसी जाता तुम्ही शिकलाय एसी जाता मग क्लियर जानो ये श्लोकामध्ये तरी देवान कृष्णाने ब्रह्मदेवा सांगिन असं आणि आम्ही आता नेक्स्ट पॉइंट आमच्या नेक्स्ट पॉइंट श्रीमद भागवत मंदुगुन एक श्लोक असं ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अहो बतस्व पचतो गरीयान् यः जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः स्वश्नुरार्य ब्रह्माणुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते तो अज्जे आम्ही इंग्लिश जे ट्रान्सलेशन पळोवया Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name. Uttule glorious ki, uttule yes taka konan jibben deval namucharan karta martani glorious asachi. Even if born in families of dog eaters, such persons are worshipable. Anga dog eaters mun sangijalare patit janashile ek family inta जन्म घेतील जलरी कोणगी देवाल नामस्मरण करता तो पूजनीय म्हणून या श्लोकामध्ये सांगत असं persons who chant the holy name of your lordship must have exalted all kinds of austerities, executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of Aryas. तो अंतु एक important point होता आमका अंतु इतने सांगता है मतलब person who have chanted holy name of your lordship must have executed म्हणजे previously आम्ही execute केलं नसका all the austerities fire sacrifices आमगे यज्ञास वेद पाठ ये सगळं आम्ही आमगेला पूर्व जन्मांतून केलं नाही तज्जे भलानत आमका आता ये देवा नामस्मरण करूशिन एक अवसर मिळता म्हणून या श्लोकांतून आम्ही म्हणना करूका जलंद to be chanting the holy name of your lordship they must have bathed at holy places of pilgrimage पळयाच तर आम्ही आज पुढे जन्मांतू आमगे होली प्लेसेस आंदोचून आम्ही देवाल दर्शन केलं नुसका देवस्थान आंदोचून दर्शन केलं नुसका स्टडीड द वेदास अँड फुलफिल्ड एव्हरीथिंग रिक्वायर्ड म्हणजे अशी इझिली मिळच नाही देवान नाम म्हणजे देवान नाम सांगका जले तका एक स्टेजर पावका तर आम्ही आता पट्ट म्हणलं आम्ही कशी आता एक सडनली आम्ही देवान नाम कळारी ते इफेक्टिव्ह वे म्हणून आम्ही केला वळरी आमगे म्हणना क्वेश्चन असा बट अंग पळयाची अंतु इतने सांगता मुलाने आम्ही ये स्टेजर देवा नाम काढूशिन ते एक लेवलार पाम काजलेरी एक फुलफिल्ड एव्हरीथिंग रिक्वायर्ड ताजे पुढे एक सेट ऑफ प्री रिक्वेस्ट्स असं ते पूरा जल्ला मात्र नमक देवाल नाम काढू जेता तो आम्ही इझिली मिळतो म्हणलं छान जे ये जन्म केला वळा आमका इझिली मिळतं सुका नाम तर मिळच्या रिझन कसं म्हणलं आम्ही आज पुढे जन्मात आम्ही ऑलरेडी जाम काजले ने फुल रिक्वेस्ट्स तंतु सॅटिस्फाय केलं नसली गुंद ते आमकां सुमन नांकूयात थोडेशे आमकां श्रीला प्रभुपादा परपोट वजून तरी मागीर मुखार या as he stated in the previous verse a person who has once offenselessly chanted the holy name of the god becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices. One should not be astonished by the statement of Srimad Bhagavatam. One should not disbelieve or think how by chanting holy name of the Lord one become a holy man to be compared to the most elevated brahmana. See ये क्वेश्चन पळया तुम्ही how by chanting हे पूरा जन आम्हाला आन्सर जस्ट कृष्ण नाम काढतो तशीची
how by chanting the holy name of the Lord one can be a holy man. कशी एक मनुष्य ट्रान्सफॉर्म जमच्या ज्या तामळन आमगेल मन नाके दने ऐसे क्वेश्चंस तवळी ताजे आंसर तो येस लोकांन दित्तो सर. To eradicate such doubts in the minds of unbelievers, this verse affirms that the stage of chanting holy name of the Lord is not sudden. ये सडनली हमको मिलच नहीं है. आम्ही अक्का जाम का दलेने फुल्ल पुढे जर म्हणतो जे पुढे तुकी जर दुगुण आम्ही करता येलेल्या भल तर आमका ते देवाल नाम काढू मिळता म्हणले आणि तुझुगुण आमको मन नाम करूया तर तेंदुगुण आम्ही तितले सिरियसली आम्ही देवान नाम घेम का म्हणले आणि तुझुगुण मन ना जातो सर. तो आमतु मुखार सुन बरे ना सर. It is not very astounding for no one in this life can chant the holy name of the Lord unless he has passed all the lower stages such as performing Vedic rituals, sacrifices, studying the Vedas and practicing good behavior like that of the Aryans. देखिल अंग बरेच कसं म्हणली आम्ही पुढे दुकुनच ये पूरा कोरनाइलेला भल तमका यात मिळता म्हणले आम सुगुन मन जातो सर. So all this must first have been done. Just as a student in law class is to be understood to have already graduated from general education. ताजे उदाहरण दिले कशी श्रील प्रभुपादा ने एक चरलू एक लॉ कॉलेज आमुचुन लॉ शिकत नसलेली ताजे अर्थ ये जे लिखी तो ताजे फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड थर्ड स्टँडर्ड फोर्थ स्टँडर्ड त्या पूरा जान ज्या तेरत थंग पावला. Similarly आमगे भक्ति मार्गांत ते शिया सरमण नाम सुगना को बना. Just as a student in law understood that graduated from the education, anyone who is engaged in chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, must have already passed all lower stages. Must have already passed all lower stages. Okay, Anyanga Todayalan Vajya. The holy name has to be chanted to please the Supreme Lord and not for any sense gratification or professional purpose. If this pure mentality is there, then even though a person who is born in a low family, such as a dog eater, he is so glorious that not only has he purified himself, but he is quite competent to deliver others. तो अंको मन नाम करिया था आम्ही केदाणगी चॅन्ट करू देवाल नाम मनान चॅन्ट करू सूर करताई आमको विंगड जना के हेल्प करू शिने ते कैपेसिटी देव आमको दिता. ओके हरे कृष्ण आमको अंगर अब्बोया ये तशी मस्त पॉइंट्स मक समगु का आमको मुकार सुनवचा. हरे कृष्ण पूरा जना के अंतु कस नहीं ये अर्थ जल मुन लकीता. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. तुम्ही बारी लायकून आमकां जप करचे महत्व सांगून दिलेलं आसा. अनंत अनंत धन्यवाद. आमकां सगळ्या जनांक देवाले नामस्मरण करचे योग आणि अवकाश दोन्ही मेळलेले आसा. हांव सगळ्या जनांना रिक्वेस्ट करता तुम्ही रेग्युलर जाऊन चॅन्ट करू प्रयत्न करायची. भागवत पुराण कोंकणी टीमान चॅन्टिंग ग्रुप क्रिएट केला आमगेल सगळ्याल खातीर. तुम्ही सगळे जण त्या ग्रुपात जॉईन जाल्यार खंडीत तुमकां ताजे निमित्त मस्त बेनिफिट आसा म्हणून म्हाका दिसता. हांव कोणाक रेग्युलर जावन चॅन्ट करू जायना मद मध्ये सोडटाच म्हळ्यार कंटिन्युटी आसना तांणी खंडीत त्या ग्रुपात जॉईन जावका. कित्याक म्हळ्यार मेगेल अनुभव सांगता म्हळ्यार हांव त्या ग्रुपात जॉईन जातरी हांव रेग्युलर चॅन्ट करता सर. आणि चॅन्ट केले निमित्त म्हाका एक मना खुशी दिसता आसा आणि समाधान दिसता आसा. नेगेटिव्ह थॉट्स पुरा मना येवची उणी जाला आणि म्हाका दिसता हांव भक्ती मार्गा मुखार वचच्याक हांव जस्ट बिगिनर आतां म्हाका मुखार वचच्या ते मस्त हेल्प करता म्हणून दिसता आसा. तशें देखून स्लोली आमगेली आत्मशुद्धी जावच्या साध्य आसा म्हणून म्हाका दिसता. म्हाका फुल्ल फेथ आसा. तशें देखून हांव तुमकां सगळे जाणां निवेदन करता ह्या ग्रुपात तुम्ही बेनिफिट घेवका. जस्ट तुम्ही एक राउंड चॅन्ट केल्यार त्या ग्रुपात जस्ट रिपोर्ट करची तितलेची. मस्त कसं नाही करू ना. तुम्ही त्या रेग्युलर रिपोर्ट करू असं म्हणून तुम्ही चॅन्ट करू स्टार्ट करताची. आम्ही स्लोली एक राउंड 2 राउंड तशें गुरी एक दिवस आम्ही 16 राउंड पासून करूक साध्य आसा म्हणून म्हाका देख पडता. तशें देखून हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता त्या ग्रुपात जॉईन जायाची आणि ताची बेनिफिट घेयाची म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता आम्ही भगवद्गीते पारायण कंटिन्यू करूया. आता 13th अध्याय चॅप्टर 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग सांगू कामगेल उटासाची शोभना कामत माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ऐकू पडतो आहे वही माताजी तुम्ही कंटिन्यू करायची. हरे कृष्ण.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रविभागयोगः। अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुमिच्छामि न्यायं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्थिता। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यद्यातृच्छग यदिकारी यतच्च यत् स च यो यति प्रभावश्च तत्सामासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रापदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनश्यते। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियशोचः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गातच्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुद्राहृतम् अमानिष्टामदं मित्वा अहिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं सत्यं सतैतात्मा विनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैरागे मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ताराभिनग्वशा पुत्रधाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तं इष्टानिष्टोपगतिष्ठः मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसपेक्षो मरभिक्तजनसन्तति आध्यात्मानान्दिनत्यत्तं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानामितः प्रोक्ता अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञातामृतनाशुना अनादिमत् परं ब्रह्म यस्तानासदुच्यते सर्वथा प्राणिपादं च सर्वदोषी शिरोमुखम् सर्वथा श्रुतिमालोक्य सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्ति सर्वभ्योश्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च बहिरादात्मभूतानाम् अचरं चरितमेव च सूक्ष्मा तत्त्वविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च अविभक्तं च दूतेषु विभक्तामिव च स्थितम् भूतभृत्य च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति सत्मासा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् अद्य सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तदज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समागता मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यानाभि उभावपि विकारां च गुणाश्चैव विधि प्रकृतिसम्भवान् कार्याकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे च हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि दुःखे प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्कोस्य सत्सद्योऽसि जन्मसु उपद्रास्तानुमन्दच्च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मोनि चापुक्यो देहेऽस्मिन् पुरुषः परा या एवम् एति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न सद्भूयो विजायते ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मान आत्मना अन्या सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्यदेतात्मजानन्ता श्रुतानेभ्य उपासते तेऽपि चातिरदेव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किश्चित् सत्तं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रं चैतन्य संयोगा तद्विद्धि वरदहर्षभा समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठं परमपरमेश्वरं विनिश्यन्ता विनिश्यन्ते या पश्यन्ति न पश्यति
समं पश्यान् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं नाहीनात्मान आत्मानं ततो यानि पराङ्गति प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः या पश्यन्ति पतात्माना मकर्तारं स पश्यति यदा भूता प्रगतभावा एकास्तामन पश्यति तत एवाच विस्तारं ब्रह्म सम्पाद्यते नदा अनादितादिर्गुणात्वात् परमात्माय व्यव्यया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लभ्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वतावस्थितो देहे तथात्मानोऽपि लिप्यते यथा प्रकाशयत्येका कल्शनं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेति तथा कल्शनं प्रकाशायदि भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षाच्च यो विदुर्यान्ति ते परम् ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद शोभना कामत माताजी. तुम्ही बारीला ऐकून स्पष्ट जाऊन चंदून सांगल्या. मस्त धन्यवाद. खुशी झाली ऐकून. आता 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग सांगू आमगेल उठसाची ग्रेस गौरी भट माताजी आणि आमगेल प्रीतीची राधिका भाऊ माताजी. ओवर टू यू माताजी. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अत गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां स्थितिमध्योगतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशगमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युतः रजस्तमाश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्ततः सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्वमित्युतः लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमश्चेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देहभृ तदोत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा
कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृता स्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहं तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ताः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिङ्गे श्रीन् गुणे नेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचार कथं चैत्यान् त्रीन् गुणाननुवर्तिते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेषि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समलोष्टास्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीर तुल्यनिन्द्यात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्य तुल्यो मिथ्यारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्यास्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैशैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल माताजी ऐकत अशें म्हण दिसलें रेकॉर्डिंग आयकला बरी जाता आशिल्लें मस्त खुशी जाली माताजी स्पष्ट आनी इतले लायक जालें आयकुच्याक आनी तुमकां दोग जाणां वटू पळयतना एक मना खुशी दिसता अनंत अनंत धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण आता 15 अध्याय सांगू का पुरुषोत्तम प्राप्ती योग आमगे लुटा सच्ची प्रशांत हेगडे प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अत पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नातो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः प्रतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तैन्यः परमात्मेत्युदाहतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरः यस्मात् कर्मतीतोऽयम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरी बोल प्रशांत प्रभूजी. मस्त खुशी जाली ऐकून. देवस्थानांत एच टोनार सांगताच गावांत देवस्थान आयकला बरी जाल्ल्या. मस्त धन्यवाद. तुमगेल दाखवून नेक्स्ट एकादशीक ऐकूची इच्छा आसा आमकां प्रति एकादशीक. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता 16th अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग संघ कामगेल उठासाची 1 to 12 श्लोक अनिता कामत माताजी, 13 to 24 कृतिका भट माताजी. हरे कृष्ण. अनिता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभागयोग.
श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वं संशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितः स्थिति ज्ञानं दमस्तयज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनं दया भूतेष्टलोलुप्त्वं मार्दवं हिरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदा दैवीम् अभिजातस्य भारतः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता या शुचः सम्पद दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतस्वर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः स न शौचौ सा नाविचाचारो न सत्यतेषु विन्दते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनिरीश्वरम् अपरसपर सम्भूतं किमन्यत् काम एत्युकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धय प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः कामाश्रित्य दुष्टूरम् दम्भमानमदान्विता मोहादग्रहित्वा सदा ग्रहान् पर्वतन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तमुपाश्रितां कामोपभोगपरमा एतावदितनिश्चिताः आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण माता। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजानवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यमि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रतिशन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारन्नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद अनिता माताजी. मस्त ऐकून सांगले तुम्ही. कीर्तना क्लासांत तुमगेलो वॉइस ऐकलाय आम्ही. आता श्लोकही मस्त ऐकून सांगले. खुशी झाली माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद. तशीच कृतिका भट माताजी तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. विंगड रागान मस्त ऐकून सांगले. क्लियर जाऊन मस्त धन्यवाद तुमका. आता 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग सांगू कामगे लुटासची वीणा भट माताजी 1 to 14 श्लोक आणि संध्या ईश्वर माताजी 15 to 25 श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. वीणा भट माताजी. अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः. दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः. माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः. रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारः सात्विकप्रियाः. कट्वं मललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः. आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः. यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्. अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते. यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः. अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं. विधिहीनामसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते. देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. नेक्स्ट कौन? संध्या माताजी तुम्ही स्टार्ट करेल. हरे कृष्ण माताजी. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत्त्रिविधं नरे। अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। मूढग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसं मुदारतं। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदारतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदारत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदिति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः। सद्भावे साधुभावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदितीयं सदित्येवाभिधीयते। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तत्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद वीणा भट माताजी. बारी ऐकून सांगले तुम्ही. प्रतिका भट तुमगेल दूब माताजी. बाई माताजी. ಖುಷಿ ಜಲ್ಲೆ तुम्ही ಆವಸ್ದು ಅನೋಟು ಸಂಗಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜಲ್ ಮಾತಾಜಿ. चरडू ऐक गॉड कॉन्शियस चरडू रेस करचे आमगेल करतावी पेरेंट्स आले म्हणून सांगिलस. खुशी दिसले तुमगेल दू तुमगेल नोटू बैसून सांगिले. अनंत अनंत धन्यवाद. संध्या माताजी तुम्ही बारीला ऐकून सांगले आणि आर्ता मायापुर वचून आयली मात्र पैरी मायापुराचे फोटो व्हिडिओ सगळं आमगेल ग्रुप घालेल त्यांनी आम्ही मायापुरा वचून आयला वरी जाल्ले जाल्यार येऊन त्यांनी जॉईन जाऊन सांगता सची बारी खुशी दिसता. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुम्ही लायक कोण सांगितलं. हरे कृष्ण. 18 अध्यायु मोक्ष संन्यास योग सांगू का आमगेल उठसाची. हिस ग्रेस राधाकुंड प्रभुजी 1 to 40 श्लोक 41 to 59 राधिका नायक माताजी 60 to 78 हर ग्रेस सखी चरण माताजी. ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. आवाज येतोय? वै येतच प्रभुजी. मोक्ष संन्यास योग अथाष्टादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच संन्यासस् महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः. त्याज्यं दोषवदिति एके
कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषः व्यग्रः त्रिविधा संप्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः दुःखम् इति एव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यम् इति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न हि देहभृता सख्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीति अभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचैतानि महाभावो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यति अकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसांख्याने यथाच्वशृणुतान् अपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक् विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसं यत्तु कृष्णवद् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् अथत्वार्तावद् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतं नियतं संगरहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलं प्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद् राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृति उत्साह समन्वितः सिद्धि असिद्धयोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सूर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्रकृते स्तब्ध सट्ठो नैष्कृतिको लसः विषादि दीर्घ सूत्री च
कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं तेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्यभयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विका यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यम् एव च अयथावत् प्रजा तान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियः योगेनाव्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्व इदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषम एव तत्सुखं राजसंस्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मनः निद्रालस्य प्रमोदोत्तं तत्तामसम् उदारितं न तद् अस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद एभि स्यात्रिभिर्गुणः ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजममेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समसेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांश्च त्यक्त्वा रागद्वेषव्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्कायमानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः
मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैस्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशे तद् अशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं महीपरां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अध्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवश्च पार्थश्च महात्मनः संवादमिमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतमरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतेर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम
अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. अनंत अनंत धन्यवाद ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी. तुमगेले डिवाइन आवाज आणतो हे भगवद्गीते ऐकूच्या मस्त खुशी जाल्ले आणि मन तृप्त जाल्ले. तुमगेले आशीर्वाद केल्ले आमगेले बरे आसूं का म्हणलेका. राधिका बारीला आयकून सांगले मा तुगेले फुल डान्स पळयला मी जगन्नाथ अष्टकम वरी ओडिसी डान्स मागीर कृष्णाला मी पळयला. कृष्णा पळयला वरी जालेले तेन्ना आमकां. मागीर भजन ऐकलींची आता श्लोकही ऐकून बारी खुश जाल्ले. बारी छान पण सांगला आमकां. माताजी तुम्ही मस्त तुम्ही तुमगेले केन्ना एनकरेजिंग वर्ड्स मस्त पुरा जनाक एनकरेज करता तुम्ही पुरांतू मस्त. धन्यवाद माताजी. बारी आयकून सांगले तुम्ही. या कार्तिक महिन्याचे कृष्ण पक्षांत येयले हे रमा एकादशी दिवस हे मस्त श्रेष्ठ दिवस म्हणलेलो आसा. आज ही सक्कड जनांनी उमेद घेवन पार्टिसिपेट केलेलो आसा. सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. आणि या महिन्यात कार्तिक महिन्यात श्रद्धेन भक्तीन देवाला आराधन केलेलं वय जाल्यार ताजी आमकां मल्टिपल टाइम्स बेनिफिट्स मेळटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आता मी देवाल सत्संग म्हळ्यार एसोसिएशन भक्तालोट एसोसिएशन आणि भगवद्गीते भागवतम चैतन्य चरितामृत असल ग्रंथ सकट पठन करचे, श्रवण करचे, अर्थ करून घेवचे आणि चांटिंग कीर्तन मागीर दीपदान हे पुरे कार्तिक महिन्यात केल्यार श्रेष्ठ म्हणलेलें आसा. हे पुरो करच्याक आमकां भागवत पुराण कोंकणी टिमान अवकाश दिलेलो आसा. ताका आमी सक्कड जन चिरऋणी आणि अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. आमकां सक्कड जन हे अवकाश दिलेलो का. ओवर टू यू प्रभूजी. हरे कृष्णा. सगळ्यांक धन्यवाद. श्री राधाकुंड प्रभूजीला अनुग्रहान सकड मुखारसून वता आसाची तांगेल्या कारविंदातून 18 अध्याय सुरू ऐकूचे अवसर मेळ्ळेलो आसा. पुरा बांधवा तांकां अशी एकादशीक रेग्युलरली जावन तुम्ही भगवद्गीते वता आसाची, श्लोका उच्चारण करता आसाची त्या शिला प्रभुपादान सांगिल्वरी आमगेले हृदय शुद्धी करता असते. त्यानंतर श्रीमती माया माताजी, श्रीमती भारती माताजी आणि श्रीमती विद्या माताजी केदना केदनाय हे चंद कोरन ऑर्गनाइज करून होस्ट करून इतली लायक जावन मुखारसून व्हरता आसाची की पुरा जनाक उमेद असो देवाल बगे अशी आयकुचे प्रयत्न करची म्हणाले मुखारसून दवरून. इत म्हणल्यार एकल्याक एक लेक्चर दिवचे भारी सुलभ. ताणी एकलो बैसून तयार करून 1 घंटा जो बैसून सांगला पुरो जाल्यार ಒಟ್ಟು मेळून करचे म्हळ्यार भारी सुलभ नाही, भारी कष्टा काम. इत म्हळ्यार ಒಟ್ಟು मेळूक एकल्याची विचार मस्त व्यत्यास असता. म्हाका सम आशिल्ले तुका सम आसका म्हण दिसना, तिका सम आसका म्हण दिसना. तेंचे विचार मस्त नमुन्यान तूं तेता येता आसता. ते ಒಟ್ಟು करचे म्हळ्यार कृष्णा मुखांतर मात जावचे. शिला प्रभुपादांनी आमुखान तूं भगवद्गीतेच्या आमुखान सांगिल्लें की शिला प्रभुपादांनी हे पुस्तक बरयतना सुरवेरची एडिशनान तूं 400 पेजा काही उणी आशिल्ले तांणी बरयलेले संश्लेप जावन कट करून फर्स्ट पब्लिश केलेले. तांकां तितली तृप्ती नाशिल्ली. तांगेले पुरा पुस्तक पळयलेली श्रीमद भागवतम जो हो, भगवद्गीत जो हो, चैतन्य चरितामृत जो हो, ईशोपनिषद जो हो, तांचो पुरा संस्कृताचे वर्स दिवन आसता. ताजे नंतर इंग्लिश दिवन आसता तशीची. तदनंतर वर्ड टू वर्ड मिनींग दिवन आसता. वर्ड आनी तशीची फुल मिनींग दिवन आसता. ताजे नंतर एक परपट म्हणून आसा. त्या परपटान तांणी परंपरा आचार्य तांणी कसं सांगिल्ले म्हणाले ताजी कमेंट्री सांगून आसता. ते वाचतना
एक पंत वत्ता आमकां विंगड विंगड अनुभव असता की हे श्लोकांतू इतली डीप मिनींग आसता म्हणून आमकां दिसता. त्यांनी फर्स्ट पॅराग्राफांतू सांगिल्लें आसा श्रीमद भगवद गीताच्या आमुखांत त्यांची नित्य जावन एटलिस्ट एक श्लोक वाचची की ताची परपट वाचची की प्रयत्न आमी करूं. कशी जी 15 दिसा एक पंता एकादशी वेळार आमी फुल्ल भागवत पुरा संपूर्ण जावन आयकता आसाची आनी सांगूक प्रयत्न करता आसाची ताजी अर्थ रिवाज जाल्यार भारी लायक म्हणून सांगून हांव म्हाजी कंक्लूड करता आसा. आता दामोदर अष्टकम आसा जल्ली बाय. ओके आणि ओवर टू यू श्रीमती माया माताजी. हरे कृष्णा. समोर खा प्रभूजी. दीपावलीचे अनाउन्समेंट्स असं म्हणाल ना? नाही हांव ते केल्ली तावळी ओके अनाउन्समेंट नाही. हा ते अशीच एक हे सांगितलं हांवें खंयची दिसार खंयची येता म्हणून सांगून. ओके ओके. हांव एक दोन अनाउन्समेंट करता आसाची ऑलरेडी तांणी केल्लेलो आसा भारत मायाना आणि विद्या माताजीन आणि मायाकाना. 5 तारीखेक अन्नकूट फेस्टिवल आसा. 5 तारीख आनी 6 तारीखेक तांतू गोवर्धन पूजा आणि अन्नकूट म्हणले कृष्ण भावनामृतांत मस्त मुख्य जावन आशिल्लें एक फेस्टिवल वरस वरस करताची. तांतू आमी इंग्लिशान टायटल घालतना फूड फेस्टिवल म्हणून येता. जाल्यार ह्या फूड फेस्टिवल टोटली डिफरंट फूड फेस्टिवल देवाक संपूर्ण जावन अर्पण करून ताजे प्रसादम ऑनर करचे फेस्टिवल हे पर्टिक्युलर अन्नकूट फेस्टिवल. ताजे नंतर गोपाष्टमी येता आसा 11 तारीखेक. ताका रेडी जावन बसयाची चेडवाले एक डान्स प्रोग्राम दवरलेलो आसा प्लॅन करता आसाची. आणि 6 तारीखेक वासुदेव घोषाल तांगेल्या भजनाचे संध्या दवरलेलो आसा. ते गोवर्धन पूज जाल्ले कुडले ते कीर्तन्स आणि भजन्स सूर जाता. तेवे मिस करू नाकाची. हे कार्तिक म्हयन्यांतू दिवाळी तुकून कंटिन्यूस सूर जाता आसा. एक नंतर एक फेस्टिवल माया माताजीन सुरवेर सांगिल्लें आसा की ताजी सिक्वेन्स आसा हे तांतू मेन जावन 2-3 आमी सेलिब्रेट ऑनलायन करूं पळोवया म्हणून प्रयत्न करता आसाची. पुरा जाणाल परमिशनस म्हणल्यार ग्रेस राधाकुंड प्रभुजील परमिशनस म्हणून जाल्यार आयचे सेशन हांगा नरसिंहा प्रणाम सांगून वाइंड अप करूया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपो रक्षः शीलतन्कानकालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणका अद्भुतशृङ्गम् दलिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय नरहरि जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद भक्त विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय हरे कृष्णा इसकडेच राधाकुंड प्रभूजी तुम कसले सांगवास की ना ना आज लायक सूट करेक्ट टाइम मार सूर जाल ना पुरो प्रोग्राम आणि होली नेमारे लायक करून मधुपती गोपीनाथ म्हणून सांगेल आसा तरी आय थिंक हे भगवद्गीता रिसायटेशन एक सगळ्यांक एक सगळ्यांनी न वायिल्यांक पार्टिसिपेट करचे एक सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आणि कितले लोक नवे नवे आशिल्ले तांकां आनी काही चड कशी म्हळ्यार आमी बॅकग्रावंडार बी येता आनी बाकीच्यांना कोर येता म्हळ्यार न वायिल्ले तांणी कोणी ना जाल्यार आमी म्हणूं येता आमी तशी करता लास्ट म्हळ्यार तसं आसल्यार आमी सांगू येता म्हणजे आनी नवे नवे पार्टिसिपंट्सांक एनकरेज करूं येता आमी की एक 10 श्लोकपणी म्हण अशी तशी म्हणून ते लायक जाता म्हणून म्हाका दिसता हरे कृष्ण शुअर प्रभुजी आमी तुमगेले इंस्ट्रक्शन फॉलो करताची जाल्यार तितले 9 जणांक प्रोत्साहन करपाक प्रयत्न करताच प्रभुजी वांछा हरे कृष्ण कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव सिन्धुभ्येव च च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंतकोटि वैष्णववृंद वैष्णववृंद की की जय शिला प्रभुपाद की जय एकादशी महोत्सव की कार्तिक जय महोत्सव की जय थैंक यू प्रभुजी तुम गेला हरि बोल हरे कृष्ण